adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen Karbiang long ari sui jang atum chokomar ang hoi kilong dun det atum ane om cholong nang ji pupen karbiang long pen ang tan an chong dadam si ong dung atum kisung kachitong dum atum tad holo bonda difu cancer hospital along kedam tang thang di phain koi da trok arni interview aphan hanglo las interview ke hak pon hut karbiang long ari sui jang atum aphan ke rai pi avidet open for all pinchong de laso pulote Difu Cancer Hospital upon Karbiang long along lechi pinakason mandet Lasi Difu Cancer Hospital along chokomar ang hoi kedo anta Karbi ang long risoi jang atumapan piet nang jipusi Difu crossing terang mir biri atheng no along Karbi rat kachisong pathe PN ponsi party thorom song alam chipupe pin pen kachisong asai kedeng ponsi KAC atum aphan pin puralo pajirpon lapen kedam tang arni Difu Cancer Hospital along interview ke en tang an ingthan HC puthot akimi interview ke hang tu jiapan local channel along pang thek vek nangji loso puthak irui angbong pachini vek nangji kali pulote a hearing tang rakpen chisong pon padoponji Cancer Hospital long jasemet pet warsai mate warengang hoi ka paklang long jasemet full free and fair kali la pen transparent kali lake joy pen si claim pul bangso ang thek le tum chini dun pen jasemet tum kasong nang koklo kopia poloma plodang te Karbiang long fil bangso cancer hospital ang kibi along leta nilitum la pen akhaya so vitamin nilitum peda ke doji ke suka chelang pen ke chenglo kapre vitamin nilitum si dake iltum arrange do ke long nang gilasi la bangso long da samet pet non nilitum ka chacharda mateng pulutang te ladake free and fair la pen transparent kali that joy ban si ke claim la te komani authority atum la boreng hoi amen pen business ke claim ason fitum tham long mate kopini tangka pen kachelar la puton filtum bangke ang nimang hong bang long purla filake men tuni vitamir tum ben chadonun rekhelo laporsi non puthot ke dam tangapur advertisement la bangso kapak lang vitamin transparent kali de kopini konane iltum chachar dam de la sid la bangso puthak bangke iltum re advertisement bangke puthot ni thongke bang bang pi ferak nang ji lapen iltum council phang sitame kachuning re bangke la hello nang litum tribal lands la bang so economic rights bang jasemet protection la pen preservation bang tum claim pe music me kali pulang te tum karbiari so jang luka thegre so jang phan kether so sonang mandaji la pen Difu Cancer Hospital amat si ing pulong le ager amat ing hap check nang ji pusi kache so ara datum ningje pon ringti open athan pon lo recruitment process dak orang ang hoi dak hire dak appointment ki pon a process bang chok dam de pu free and fair kali lapen transparent kali pu nil tum ek onlong si ini labang so kache song long nil tum kadok we karbiang long ato kanu pen riso jang chitong si tang kring pen chesong kache song padopon lo lasi number 1 nilitum pini labang so kache song long katiman pon abangke ladak technical pen non technical do technical abangke doctor doi aja doi nurse doi labangke hadak bangke apuna chak chok lim nangji lasong bong pen stame karbiang long arlo ta technical a candidate do bolote doctor punoi lapen nurse punoi lapen kapre technical post do bolote dak karbiang long tame do bolote dak tum handame preference lapete priority pipo nangji appointment a eklem mang chok chide dak ilitum kelong nai 100% kelong ni adimang aso ipon pede lasi dake 6 schedule area pot lakeli tumbangke 100% bang long week nai lepengke ang tan pen kewang kiche so tumbangke lada bangke sakuri pilong okol pilong ke doctor tumbangke pilong choi hai labake bang News report KATV News Chokiola Police Station ke parlo Chokiola pen daithor ka chelenga towar bhitor kalioni pen wangchot phangchwa rong adung along thang ni phai engko da troxy arnia da por phai sirke prachitima por inut ki thitang abar pum Chokiola Police ke longpon
Chokiola Police Station OC Karna Pigu lapen arisang hotum towara long inut pang tek themunit kichita barpum dopu abirta long si tong sekot pen adimak long palesi ko matamunit mapu kachini ja phan tarlip arideng along thang a document lapen phone tawi sida kichita barpum arai long bite indicator kang hang tang koi rock do am hang along avia phik theklong sita penang anapora phi chinipon kichita bang phu amen lake chotiona ahavar kamar khro romikar kalitang sem khro pusi pangthek ponlong pamilu kithita bang asumar bangke thom lapen achora toma phan pamotikang do lapu hapu choki hola police station oc karna pegu ki thana teng polute bite kaching ko husi kithi pusi honthe ponlo sita noramat ritar lip bomlang prabjin pen nep ingnang sirak fek nangji pusi pherangkia thengno than pon hapu ki songi po hematum ke than pon ke hem pen ke dam ke thang niphai ingkoi ra trok adap sai ki claim dam ji pusi adap por phainer kep alom pen hem pen dam lo sita dak hem pen ke dam rap pedaphan phone call lo sita thek long li pusi than sita niphai ko ra trok siar ni adap por phai ke ba por ki chitang si thek rong ki mati ke asuma ta bai ni ke son hi patun tai de Kona school lo dai kalau mati PMS lo kon anak kelas lo ada wa mo bang ke no si ki van bela kleng bang ke plus plus van lo kleng si bang ke avinas lo ni ke ada wa mo bang ke atur son ni ke la ki bisi lo mati la amus lo la kan bang nang ram nang tu bulu hin be sumar lo pas lo tapne ke pachali ta ke kilo mati ke da ke nit tu se kleng mati ye sal pi ko ta wen ke sal pura bang ta no kang thong su ni sal ta sal ulo ke nit tu man ya lo ke ni ke tong ta ta thek thelo sumar be trai ke ke la ta bi he lang ke kang un e mati ke hem ki ria bang le abi det te ke son yo ni ta da no ke da nei van ki bang si ka vi tang de le tang da din ta ju so ta en bang ve ki bi hak lang ma yo ne ha ke te ki ding dum bang nang jin so tha pu ya lo ni ta Prabjin pen adai ki do phan nep ingnang sirak nang ji la pen Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Turiram Long hang phan ke rap long ji phan chuning rita padopon Dabi jala ni ko po ta anu kang hong sabura lu ke kai ke ta la akene lo achoro sem ne ki ba en ge la kai ke ta kang da pilo kai ke ta kang da pilo sa la kang da le do lo te do lo an si ta me o so marta alang ni tu bo i pen si school ta lam lu ku ya lu la si non na he o so mar bang to ma si ko ma ila na bi ko ma sa la si tu ning ri re o pa ni ge school ta bon te pu sa na si he nang ni tu ming jin so ta jo he ma di pen nang e da thang ba mi lo sa si jin so ne mi ya lu jo ning ni ki cho phan phan ni so po pa na ho pen ta sang nang ri ha sang wan ta te o so ma thang ta be lu ku ni so po nang ni la Nilipen Seming Tikathar KATV News Pinia Birta Bangkil Ansikang Tonlo Dumit Hakme Kardom